Ako osjećate lokalizovan duboki bol u leđima koji se pojačava pri dodiru određenog mesta ili nakon dužeg sedenja, moguće je da patite od mišićno-fascijalnog bolnog sindroma. Stanje u kojem su svi mišići i njihova vezivna tkiva fascije primarni izvor bola. Ova dijagnoza nastaje usled preopterećenja, lošeg držanja, stresa ili naglih pokreta, koji dovode do stvaranja tzv. Trigger tačaka, zgrčenih delova mišića koji izazivaju lokalni i preneseni bol. Bol se često opisuje kao tup i uporan, sa osjećajem ukočenosti ili čvora u leđima, posebno ujutru ili nakon dužeg sedenja. Za razliku od diskus hernije ili oštećenja nerava, ovde nema trnjenja ili širenje bola niz noge, ali nelagodnost može biti stalna i iscrpljujuća. Kada primetite lokalizovan bol pri pritisku na određeno mesto u leđima, osjećaj zategnutosti ili zamorenih mišića, pojačan bol pri stresu, sedenju ili pokretu, ukočenost i smanjenu pokretljivost, važno je da se javite fizijatru kako bi se postavila tačna dijagnoza i započelo lečenje. U Fizionova centru koristimo napredne metode za brzo i efikasno otklanjanje ovog tipa bola. Manuelne tehnike, dry needling, sto za dekompresiju, dve vrste fokus aparata kao i savremeni robotizovani laser M8. Jedini takve vrste u regionu. Laser M8 omogućava precizno i bezbolno i komfortno lečenje, smanjuje bol, uklanja upalu i ubrzava oporavak već u ranoj fazi terapije. Naš cilj je da vam vratimo lakoću pokreta i kvalitet svakodnevnog života bez bola i ukočenosti.